بهرحال برئيس عبدالباسط حمو سرکرده لپارتیا دموکراتا کردستان سوری پیدا کسی جباجاره دورتموند لألمانیا گلمه که عبدالباسط دماتا باش به هیدی تو دبینی روشاوه گلو کرد لحلبه کرد زور سپاس کرد لحلبه لهمبر روشک دجوار دانه يعني مينا بدهان هزار چکدار بدهان تانک درون هر تشتكي بالا خبردانه سر چند حولات کن سویل تو بی روشی چاد بینی گل تو بی تابلو چاد بینی بله سپاس کاکوان تنباش بو تماشوانا سرساغیج بونی کسی مین کشتی جیانا خوش دستان و سلامت بو شفای ملتي مقول إيرو برخدانك لهمباري ظلم وزورية كالأشرفية الشيخ مقصود ككوبان تزاني أجي جامعة حلبي بس هكار ببورة هكار سوري عفوك هكار از الجامعة حلبي أم دينداري أشرفية الشيخ مقصود اللي وريستا حلبي لا أم دزانين ملتي مجي من دينداري وينا براسي إيرو شرو بفشوني الأشرفية دي شرعي هر كردكية ديجي هر كردكية بێگومان ئەم گەلێکی غەمگینن لێ هەما دەمێدەژی ئەم سەرفراز و سەربلندن بەرخۆدانە ملەتێمە بەربڕاستیژی ئەف تابلووا گوتەگوتی تابلوواکە ناش بەرخەوە هاتیە ئەوانە وەکە سیناریۆکە ئەوە وەکە مسەلسەلێکیە نەقەبولکردنا کوردایە ئیرۆ دەما 5 ساڵی کورد خەباتکردن بۆی مافێخوا ڕێژیمەک هات حتا ئیرۆژی ساڵەکە ئەو ڕێژیم کووردا قبول ناکێ وەک ملەت نەد دەستورە برنسيبه دستوري ده مبادئ دستوريه دجي ونجد حكومته دجي ونروجك شاندك كردي بيشوازي كري حتى ايرو يعني او ريهان او دلوفانيا جو ايرو او ريجيما دسلاتاريا شامي جو ما في سوريا توائي كردا وبيكاتين سوريا وقت ديمقراط قبول بك باوريا مدى اوانات تشتكي خياليه ايرو او شريله اشرفيه وشيخ مقصود به براستي شرع دجي كرداتية يعني أذكارم بيجم نام جناب سروك مسعود برزاني وقت جيش شهنازية ومورال مظن وسربلنداية قال لي كردا إلو أرمان جاوي تطهيرة عرقية جبوي كردا يعني ده همان دمي دجي جناب كاك مسرور برزاني حكومته هريمة كرساني إنه أرمانش كرنا ديموغرافيا كردايا يعني إلو أفشرا نشر إنه جارنا بيجن والله هيزك يانجي والله ناكوكيا سياسية أنا وكب برنامجك يا دماغوج أشرفية شيخ موت خلاص به از باور موشر بقى آلية ديتر رجالاتي فرات ودرازوري وقناغ دية تسبيك بله أبا سرنجامي فاني مشي كيبو ينها فاروق حاج مصطفى أوجيكا وسرنجاتا بوكو هيكر للشيخ مقصود وأشرفية أف جروب سر كيفن إديو باري خدنا كوباني ودبرندجي كواتا كاك عبدالباسط تاشان جرينجا آليين كردي جديته وحتميته مترسية أبي برسيتي بجهن تايبتي جي بياما ساروك بارزانيا واضح بودامد بيجا كرت لهمبر قركرناكي ونفير عامكي وتبصر كرناكي وغواسناكي لسر جهن بابو قالين خوه او دخوازم بيجم ايرو تي خوستن انو يكيتيا نتوي يكيتيا اجتماعية كردا دويك هلوست ويك دلبن جبوني شر الأشرفية الشيخ مقصود به بغض النظر تتشاوى شيروفا بك أوانا تشكيدية دبيت أمراغانا عربي دميزينن تابلوية دميزينن حقدك وكينك لدجي كرداتي مشاندن أفداما كدريجة لأرمانجي في شريط شما جبرقو براسي بروسا دس بيدك شما دهمان دميدا أو اتفاقيا ده آزاري نقش نق أرمانجا كبهورا يد دواجي أو جفينا الباريسي وهاتا دانين بتايبات إنه شام برب دانوستاندنك لهفكرنك بإسرائيل بكي جبر أف سيناريو الشر لسر براوي دس بيبو دوي وقتاقو الشر براوي كر اتفاقات ده آزاري دس بيكر اتفاق قديم إسرائيل كر شري كردادكي وشيخ مقصود وأشرفية دس بي ده همان دا ميداجي وقتاك سر دروزاجي لسويدا كر إيرو أف حكومتا دسلاتا شامت باوريا مدا نبه ورقو حكومدارية كا جو حمو بك هاتين سوري بديمقراط بك
تایبەتی کورد هەری گرنگن وەک ملەتێک لەسەر خاکاخوا نەتەواد دووانە سووریایی. بله کاک عبدالباسط سرنج سرهند هەیە کو ئەف حکوومەتە لە شامە هەیە ئەف کەسێن vê حکوومەتê îdare dikin kesên xwedî tecrübe û ezmûnîne ev di nava henavên grûpên çekdarên tundrewên radîkal ku bez baweriyan bikuştinê û tepesarkirinê hebûne hatine ev kesên siyasî nîne kesên muxaderam nîne xwedî tecrübe nîne nizanin gel û çawa gelo welatekî mîna Sûrî ku welatekî gelekî alûze îdare bikin û birêve bibe zêdetir hejmûna derekî li ser e ew dibêjin vê bike vê neke. Ev xwe taşan giringe gel û feraxeke ciddiye li şêwazê îdarekirina Sûriyê de ku kesên hejî û kêrhatî û maqîl û têgihiştî û siyasî tê danîne. بێگومان ئەوانە سیاسەتە vê desiladariya Sûriyayê de xwe diparêze ji derve bêhtir xwe qewîn dike xwe dihemêne li derve têkiliyên Ereba re têkiliyên Amerîka re lê di hundirî de tiştekî wek xwe dihêle lê heta got ser linga mezin bibe û xurt bibe ez bawer nakim ew gotinê em Kurd birayê hevin xwedêgiravî em şerîkê nizanim salan e lê aliyê netewî û destûrî baweriya min de ez wek insanekî siyasetmedarekî Kurd di opozisyona Sûrî de dûrdirêj me xebat û dîtin û bi gelek man kese dikin dema gotên qewînkirin di yekser qebûl nakin wek milletek wek xak wek netew li Sûriya dijî. Belê Sûriye tecrübe heye kak Abdulbasit bi dehan salan Sûriye tecrübe heye te dît rejima Esed salên şêstan hefteyan çiqas qetlî am çêkirin êdî bi hemû awayekî hewl da xwe bisepîne berdawamiye bi temenê xwe bide neşiya. Gelo bi wî formî bi nav nîşanekê din bi navên din bi dem û çavên din ke bê ser esasê agirî û asînî tepaserkirina pêkhatên Sûrî bikar be hikmekê merkezî yê mutlaq li Sûriyê cêbêjê bike û di vî serdemî da ku hêzên din jî dengêwan heye hêzawan heye îradawan heye peywendiyên wan hene mumkîn e? Evana Sûriya navendî ewana hiç nema tê vegerandin. Lê îro çav li ser Kurdan e. Ev me'reka û ev xebat bi rastî jî dema Kurd bi ser kevin û berxwe bidin wê gelek bandorê Elewiya jî bikin û li Dirûza jî bikin. û ji bîr neke Mamostê Delal doza gelê Kurd di destûra Sûriye de bê danîn ewana kilît e ji bonî serxwebûna Kurdistana Iraqê. Ji bonî bandor û tesîra herî mezin wê li Kurdistana bakur bike. Lê berek baş dizanibin ew siyasetmedarên îro di Kurda bi çavkî biçûk mêzenin ez bawer nakim piştî nama Cenabê Serok û milletê Kurd û berjewendiyê Kurda û hevan dostê Kurda ûlo Kurd hesanî bibin wek qurbaniyan êrîşekê yan jî çi aliyê cîrana bê yan jî çi aliyê sistema yani sitemkar yan jî yani Erebistanî li hundirê Şamê de ez bawer nakim gokaribim serkevin lê qonav ew berê Kurd îro yek destin yek helwestin taybet piştî konferansê bajarê Qamiş û 26 Nîsanê zemîneke yekîtiya Kurd rehekî biratiyê lav Kurda hate çandin. Ew nakokî û rêhanê li ser Kurda hatin çandin bi rastî hinekî zeîf bûne. Hêviya me ew e got îro em ha Kurd helwesta xwe ya netewî niştimanî yek helwest bin û ez bawer jî daxuyaniya Encumena Kurdî jî duê çarçeva got piştevaniya xelkê xwe kir got amaje kir got inu dibînin Eşrefî û Şêx Meqsûd weka leşkerî lê dibêje wek herêmek leşkerî evana metirsiyekê didê diyarkirin got muberir didê xwe desiladariya Şamê û hêzên eskerî û leşkerî ê di nav leşkerê Şamê de got êrîşî Kurda bikin û ez bawerim jî got piştî got Şêx Meqsûd û Eşrefiyê wê bi temamî gelek sînariyê xirab li ser Kurda bê meşanin taybet jî hûn dizanin îro li heta bandora xwe hundirê Efrînê dike ev û ez zanim ev çekdarê îro êrîş kirina Efrînê Şêx Sansuaşin nefsa we ew xwe çekdarê got êrîşî herêma Efrînê dikir di çerçewa etilafê de jî me gelek nakokî û dijatî li hemberî wana dikir lê mixabin wek xwe birine serî ew kesê îro ewana îro êrîşî Eşrefiyê şemal nefsa wa kesana got êrîşî Efrînê dikir. Kewata kak Abdulbasit helbete gelek caran eger Kurd heta niha bi vî awayê qedera wan hûsaltarî bûye dibe faktorên ev xwe hebe yek nebûne siyasetekê hevbeş nebûne demekê de dijminî welatên serdest ew hemû wekû yek hesibandine ji ber ku tu Kurdî regezê te Kurd alaxa Kurdistanê çêbûyî çi reng û deng û îrada û gilmenêzîk wî nêzî nebû te yek çarenivîsê ewa Rojavayê Kurdistanê te behs kir îradeyeke wan ya siyasî hevbeşê heta çend giring e îradeyeke wan ya serbaziya hevbej jî hebî ji ber ku
البرسينج فان تحديات قركرني ونهيلانا نجادي راد بنا كتب بحث كي دكارم بيش ما مستا ديرو كده هز زورا قوة زورا حق دبي أنا ديرو كده إيرو دمدما قوته ندما حقه يا دواجي دبي شرشواغو إيرو خطابات دلوفاني ولا بلابت باورناكم هناكي بربما تشتكي هيك عبد الباسط سياسة مدارك ديار روشافة كردستاني براستيجي تاشان جرينجا كرد فيك تبجان كان برات يتخازين يكت يتخازين نظام شت خوازين والبرامبريتا بردام جلتا نأوا والروشالاتا نافينجي فاكتوري هزي دخوا تهيس نبا برافاني جخوا بكي ديتو قرب بي اگر كردان لسوريا هيس نبايا او بسري علوية وبرافي هاتي جلو خرابت بسري واناتات نادا بري سر بركة منيت اگر الباشور كردستان هيس نبايا او داعش بسري ما هاتيا وهيرشين هوف جلو واش بسري خلقي ما بين كواتا تاشان جرينجا كرد فيك البرشاف جرا روش خلاطة نافين معادلة سر اساسي هيزيتنا غوارتن تهيس هبيت بيقومت واري سياسي واري ديجيدا تباندورياتا هبيت تنبيت خلاص اجي دوي بهوريه ده ما مستاهل هيزا توك مقوت الدنيا ده ديرو كده هيز لسر حق صرت كبي يعني نحق صرت كبي هيز صرت كبي أبانا ديرو كده وإيرو تشارشوا ورجلات نابين يعني إيرو زمين هيا إنه بمرواتي بقوتني شيرين وخدي قرابي مبراي هبن وخدي قرابي شعبي مدنا ورحي مدنا ودوزا نوروزي عيدا نوروزي قد أخذكن دناف عيديكون دهندري سوريا عيدا كردا بخوينا أخوا بشهيد أخوا برخدان أخوا 21 آذار خص روجا عيد الأم حافظ الأسد بوروكا روجا ندوامي إيرو دهندري سوريا دا أو روجا خص روجا عيد الأم نخص روجا نوروزي وتولو أم وكا أوبوزيسيون وكا ائتلاف وكا هيئة التفاوض أبريار بو دنا وكا سادة إنه روجا نوروزي أم جلو برقي خوا روجا نوروزي بير بين إيرو حكم شامي نوروز دستور سوريا دا قبول نكر والبريس عبد الباسط حمو سركي دجي بارتيا ديمقراطية كردستان سوري بدا كسي لدورتمان لألمانيا جلمو جالكس باس